Kremo, a broco, inside out. I ain't got your one. I want you. And you remove your Maya, and who are the beyond the fair, and who are here for my what I near before. As we hear move by a woman, a comforter be a day woman, as a woman to me, I'm better than yes, the four. To me and Chichiri one, come on to me and Bedan, yes, yeah, the four. Nami who say, I know, I am Madam. Me who say, I know, I am Madam. Me who say, I know, I am Madam. Me who say, I know, I am Madam. Nami who say, Jama this year na ajo na ya mama kwa baso kokra afa amra kasafidia ubowramu ewo apoya mantamu a adihye nyina di wadanse asaya number 1 the best in the east I can 93.3 FM so Nanso abo apa ho siman poli duba ko arishimama sade munim dada no na mo akasa mudi wa dance ese efia da duru se dia na ye kodi weekends na e wose enya futusam yenya nsam de chichiri awre ese ye nkran na se ye ndin wa brabo ye boyimu antie di jumadia so ko won waso to din sa Abrempong Anamomtuo ai Abrempong Anamomtuo jumadie ebra na so no fiti sabre yakopim se nonkron ebebo ene di jumadie no ebaba somo kana se ne nso ase ye fiada bia enyumre na nso kosi nonkron jumadie yi afutu se bebre wom ai esikaduro Yesikaduro ewo ayedema apoya mantamfo no Odi-Ahenkan Kwame Yeboah achimkwana na onumbremu killer abubonua the international bozige man wono ana jumadie no oti etire no aso se otitinani ai ana se jamtrani ni nyina ye chairman na ya titi wo yenye jayo enti anyumre yi yenye jaya ho na kofa bai odi anansoso edi odi ne prayer ne de ha Yesu Kristo o ka che John the Baptist de o ba ne de o so che me ai imu oduru enti bedi na chi wo Facebook live Ahenkan 93.3 FM
want no yen like it. Afe yen comment na yen share mo foforo so nya bi enhwe let me aboa mema nkwa honum sika duro no wa YouTube so see them live ano so ya Ahenkan 93.3 FM ati won say the damika no ma yen nyina yen subscribe emmom na Ahenkan dwumadie bi odi batum live no yen set me aka www.ahenkanfmonline.com I want so you them live. I'm paying for the donana Abwa. I'm ready to make you know at the Abrawo. Now, when him say last week, you know, and come off when you come back to me today. Miss Yes, you want to know. Because one and now what you want to know. I'm so my day. And now, far call Bakumi, you know, branch with pan. I'm saying, Pamachon. And Tiana, oh, package, nice package, the mount. Aye. Now, before sending your back, any pa. Odi-Ahenkan Kwame Yeboah. Any na deep pulling poo and one no as one no. Sawupe eye and common yedika dini bia. Interviews are what do Yedika dia somuna upe bia Brian Kafiduam yanom fa 30 Ghana cedis bra anu sa no ba ye osidi wo ye be chi dia gusu dia ma kama sanso na wo pen driver wo dia fa bra anu so 50 Ghana cedis ni fa videos ni nyina gusu fa ma e dozo mpanfo no ma bon komo no ekuku da matoto rura ni ntini ene anu won makasa wa woni tua za Abrempong Anamomtuo so de do ba so a na chesa mpa umoduru ati Kwame Sifaka Chama General yana na bon komo ofia nana amama ground yana wonu so bon komo e ofia omo doson eti bra na so ebeji bi me chese mo taxi drivers for ma bia tumu no wenso so timi bo apa twe customers de ma se woni ma etu bozo bi fro wo car na dem o tie interview sa koduru ba bi obesi titru mu am ko long journey no won si from no anya sika duro bi di kofie etu oba na wo car ni nsu wono ma wase memfro car bi agise car we yaba se woni ma another secret no eti drivers for no won ka mo mla meche mo de na entimi emwa na no yase emwa ne yakọ magumu no so mo ma ya yanka fufuro ngum eti se de magajo za de ne ba ni mo duru no ya pese ne yanhwe Abrempong Anamomtuo ofisi ya de bremo etie ne watimi asua na de wasua no watimi de abobra na wo de abobra kwa kwosisai ani yanche eti me ma kwanya ni sisi a fra ne bra za Abrempong Anamomtuo no za de ofra wo che ho za Abrempong Anamomtuo de number 1 program ya de ba se benya impact benya sunsuaso wo timamufo ne ya tiefo so eti abasi ya hunu se ampala si ya deriva na ya bota ya no ebe mu ana ya ni suade hunu no ya timi anya eti 0201 944 485 0201 944 485 ana 0554 820 910 0554 820 910 friend Abraham one sana na di interview ne baba manya ofrefo odi kan mamo ajo enanwumre yu di ne baba akasa free na me da wase what me pefi odan aya odafo nyina ho ye nyame adom boni bia nta yeda nyame ase odaruma Abrempong Anamomtuo ofisi ya de baye watimi asua bibi de afri mu ama wo de abobra ama watimi anya susuaso papa e wo so se de kana na unia ninu nukura ni muni Ahenkan FM mama kanye mama kanye kachira wa be kachire wa be di kan nana Abrempong Anamomtuo samu program no nana me say asem nkura ya na me hu nya me ye that program no say moto aso ya be bua Ghana man nyina bra ewiase yemfia ni tu di paso ke uya etitro mo interview ma o hwe ba bi o mo shate free obreni akoto ahwiase ne koto sreni ya o mo famu ansan ne o medu ba bi o madua
Mo nyumbi mo tin yedro. Wanko fa moja ni fa moja bi wanko ku obi ba. Dabi. Tito obi anko jibi bia. Eye botaya odi besi wani so. Ane obe so ho den. Say odi oni obi a uyi nyankopon a wa na wujira na so abomra. I see. Na emom no se emwa bi fi ba bi ba. Na be plus. But it's so gonna I na yeti was me the example bra. Me hu ni sama kenye ni. The many to ni paswa. Nipa ni mi mind. Kafra. Eti aboa me de aboa me papa. Yate. Yes, ya da se bebre. Mamo ajo na nwumre utini obi agasa free. Hello? Who was so kasa yeti o? Oh, that be very bad. Oh, baby, I want network near to. Hello? Dabi. Kafra. Usu betimi aba Abrempong Anamomtuo no. Okay. Mamo ajo na nwumre utini baby agasa free. Papa. Na papa ndi wani mu kan wa hene. Simple. Abe. Yo, yate Abrempong Anamomtuo ba ye. What the way number 1 listener? What tia. Impact ban as you saw so ben at me at the Abra Brabo. Nana. Yeah, the dear to my Brabo one, I said, maybe man to the say. Let's talk to the father and the food. Because everybody didn't have before. It's a man, but yeah, if you are not good to know. To go at a chimney, I see. It's not the fun and into the pastor. The moment I was Nyama Hodin, now media about Kenya, young pen for where the kind I want to can be a vecino. Yes, I'm almost in a mediation. Yate, yada say, I bet ya one also so de bona bra, abo enono, na ohunu se ebwane pa. Mamo ajo na nwumre odin ba bia gasa free. Oh, Kafra, very bad, Kafra. Mamo ajo na nwumre odin ba bia gasa free. Taxi driver na poma. Nyame adom, yeso ye hodin pa. Abrempong Anamomtuo ba ye. Atimi aboa wanya nsusanso papa bi e wo so. Oh, ensuo ni gugu ye. Hello. Oh, Kafra, kona sa bla bi. Mamo ajo na nwumre odin ba bi agasa free. Mukasa fi akoso. Mpacho odin no. For Pastor Joe. Yo, Pastor Joe na pom ye. Oh, nyame adom fe. Nyame adom yeso ye hodin pa. Abrempong Anamomtuo Odi-Ahenkan na fempanyufo hunu se betumi aboa wode eba ye na ampa eboa mo se de mosime ekana na na no kwasempa na miamu nyakwa adwuhambo na manwure se yase se wo to impa da sendra onfo sieta ya wo e de yese ya minimu nyese nkofo afutu a wodere mahen no eti first na ke wakana ka manjin tu de waka ye no kwe na kiri me ne ri nyambo bangu de sana o ibla se wo fa enye tundu bi de kwe tu en koda o ku nyambo eti sa da no fe bi na ma ye no kwa mu fu ba Kafra fache ye Abrempong Anamomtuo me fi de bajman o mo de fe bi adura obaya mayan yate ne yati de guabra yate yeso yada wase bebre for frefo be ba komienu miensa bi kan ho a na afi enanso ni pede ne ba no se de me kan no John say de o ba no so chen me etu so bra 0201 mamo ajo na nwumre odin ma bi agasa free obanyo odin ma bi agasa free ofana ne na wachifo ho ye ya de nyame ase anwumre yi Abrempong Anamomtuo ya de ba ye wankase wa bra bom e de nsusuaso na wanya anase nioma be na atimi eboa wo bra bom I see. Odi wafa bebre.
Mate yate yeso yada ase bebre mamo adwo na nwumre odi bia kasa free staga wona wahoma ne tito mu no wahu kafra staga de wo ye driver ni nti edwa de ehu dwuma na wudie ye ni dwadifo bebre so abonkomo obi won mo se me hyiase 20 pesos wotimi anya bibisa wo so ebia wankasa beto ka se menim se ka so awutwi wa so de a etimi difa so bi bra wo de kase me kan ade beti kase me bobon ni mama fo mu pa ade beti me wan ko mi tin wo ni an kan ma bo an yo mi ho atida me from kase ni islam ma bo an amen me mu ande dia me no mu sia mo ka ma bo an yo yen sia mu dia anga ni be be ni nam ya da se free ma bo sensi man ko mu die nya bo bo so die be amen 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 edem ne enipa de ne ba nan wahu oso yate yada se wudini yada hiva na kasa free mami adwo wo ye dwadini wahu ne ye ni dwadifo bebre abonkomo enti wo die no dwana wo die no wo de toto omo eno ma bon komo no a etimi wo rehemu sai wo kina bi no wo so beti mo ba ye de me nya rehemu ko mi ya ma te me wira nkasa nya do ne agi pesika ya dini nyansa ne ahombrase I see ampa Nyami shirao yate yada si bebre nyame enshirao pa na onya wo kese me yafa afrefo no ensia esa afoso awuram mamo ajo nwumre odi ma bia kase free ya flan akoto na onwo ya de yango pa do me hoye na obanyu adwuma be na wo ye yango pa do me chese adwuma be na sisi a wo ye adwuma be uye mesi na sa yeku aka ho enza Abrempong Anamomtuo afutuo na aboa wo sa na yate enti wo na Abrempong Anamomtuo de ne wasua pa ne yenche kakra ade abasere se program yate Yes, yeah, that was be brave. My frefo ni sia. My frefo ni sia na fe yentinsi ene jumete utimi sa adanse die na eba no. Ko no gusu na brenke sa so ye di adwene da chi a yenwie no na esuofra na yahwe nyina. Nti mu de montami kuchu ye wi a yesabe ba maso ye yesabe ba maso ye abrante si wanti ase man fa na wanti ase mamo adwo na nwumre odi na bia kasa free kasa na ma sei me ba jodi no me de kwaku benefo owura kwaku Abrempong Anamomtuo ba ye atimi aboa ye no ya bra bomu se de ye kan na ase se de ye hwehwe no no segment do bra bi ma boa ye tien pa o ma boa ase afa futu be free ne twade be free jaboye pa mo de bobla on so bu wonu ma no obefa baton fa mobla no de bobla pa penufo amuna mo kasa no sini amona mo suti na so edi fana mo pa jaboye pa yate mayena se yesabe be biem
enti Abrempong Anamomtuo eno no dwumadie so akuku da machochoro ni anyintini na kofa bai Odi-Ahenkan Kwame Yeboah achimkwana na onum bremu kila bobonu the international bozege man wo koma na mon so na ono makọ bonko mo no mo ya koma brabo mu nsem na yeso afa bi na hye yenkura na brabo na yebo no ye de aye mfato ho ewe ye na brabo na timi aboa ye ne ye tie si na die ni mu enti wonya ni ya chi wo Facebook wo Facebook no de wo de wo privilege ni bebre wo privilege ni bebre wo betima hwe live na wo se tie na timi aboa nti we ye 101 Odi-Ahenkan Kwame Yeboah kila bobonu the international bozege man wone opanyini ena adi ahyamu wone Apostle Dr. Kwadwo Safo KANTANKA Apostle Dr. Kwadwo Safo KANTANKA mi boni din no wa wunnim no Ghana wunnim na na afi na sabi mpradu asebia wato nye opanyini wa bibimam ya no mo de ya kana bagwasem a echenkuro obi kaye nene obi si trodododo matoa ti opanyini obebre na chiri ba bia wo firi kwan ofa so onya nteteye na kakra minim no papa no wono ye kristoni osan so ye nyame nipa wo kan nyame asem si wahu wono kro ya so no osay ye kuani afu papa yi ba ye no ntimi nya bi enuru obekere wa de begu wa afo so ama no ba ye anyinyini from no untimi bi osan so ye doctor nti osaye oyalsani papa no obebre ka kire ye ne machine sa hodo a waye otimi ye machine no jan boni sem na aso TV na kasa oboni sem na adum aye papa na sa papa no etiyanko na yentinsim join live wo Facebook Ahenkan 93.3 FM Ahenkan 93.3 FM Facebook live like comment share ma wonua enya bi enhwe na boa no nso sikaduro betimi ayede aboa no obi ontimi kotu ne foto obi tu ne se no ahya ma se onua je na so hwe bi detimi mo a wabla YouTube so ye live eno so ya Ahenkan 93.3 FM subscribe na no so entimi emo www.ahenkanfmonline.com e hon so edemu live ye tiasim na ye ba ya saba beto ankomo so e ofia me ho sa daachi meye ni petitiru meyire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye Abrempong daachi na won so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamomtuo ye dwumadi a ye de aba Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwoche Odi-Ahenkan Kwame Yeboah ani ni petitiru ni pa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titiru Abrempong na enu nti wo bia pe o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti sempanimfu a o mabedi o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentrafo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamomtuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kase abaye Abrempong enti sane nso eya Ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumre no so kosi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah akwadawe so awahunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam Abrempong Anamomtuo yanam sa dwumadie so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyini won ho mo bra papa na daachi wobaye nipa kase wobaba abaye Abrempong kai eya Ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi anwumre no nwotwe we adishima Odi-Ahenkan Kwame Yeboah odi agromo Ghana's international killer bobonua Abrempong Anamomtuo enenso yada bebe pie the shining star of Africa Apostle Kwadwo Safo dodo na fa ne KANTANKA empanifo say action speaks louder than words de waye no eno eni di ho adanse tie ne ye papa bie ne pon amaye say de onyankopon nam ne so ayama wiase ne amagana no yemfie ne ko twa wisi mehwe ne ni ho adanse enkire amansan internet live on Ahenkan 93.3 FM Facebook and so we are live ye papa Apostle Kwadwo Safo ahyen ahodo a onam ne nyansem aye ede abe wiase na ye nyem mfaso no ena o se yamfie ni mehwe ne me wiase nyina ehu na me ba ye nso Odi-Ahenkan odi agromu mafo maeze kolem sans me won tete obi katete obi kire se wonko obi afu ma ozo nko na ayekuafo see for yourself de onyankopon nam papa yiso aye ayabaga se bruni nzano enye bruni bi ansa no huti we bibini nzano azantema de hye Apostle Kwadwo Safo ti we shall be taking you round na mudi mani ehu de ekoso enunti ene de Abrempong Anamomtuo abase empanifo atwetwo robi wo yentema o mabrabo papa o mabono e wo se eyenhweso de edema nchirima se wan men a baka se eduru
Kwadwo Bimbere mabeka chu prince enye duru modembo ente modembo eni nyamesuro eni adwumadene ene de ye papa aba beduru hei ti ahyan wodu amodi mani hu de si akese fefefe nyina no eye Ghana ni de hye ensoroma akese apia bibimam ayefe na Apostle Kwadwo Safo. So stay tuned on Ahenkan 93.3 FM. And the Jumadi India, a chain curry, a fair near Papanka Sabina Brenia Daje, a watch train, say Mudia train, no boy on Como, said the Baya, Uber whom baby you free, baby wabbe drew, any baby a walko. And you say no chasse, a kakaka, and a Yamedina drew her. Into one so unya useless, Sabe, unya bola suja, oye Abrempong, inti tea. Abrempong Anamomtuo nene Abrempong kese pa na obebo inchiremu achenkwana na ene da montombo ensem de mebusa bi pa na mozo yi masum obetie bi pa medam ase a living hall for the great star Apostle Kwadwo Safo na the woman say enwoma ye hu nyina no apart from marble ya eda edua isui bibia wa ha bia no ye papa me yati asese onyankopon nyansem ne nim dim eno no a ede ama no ti bibia bi ono anensa no enwoma nkwa no aye no eba ceiling ya ewo wiem a enkunya ye hwe yakọ dan ne ho any setup ho ha nyina no it tells you say the black man is capable of managing his own affairs no e asem no create do na nchirima ena so odenti yenye yadwensi beti nenso ye papa tiasi kakra kakoko banumsu mugidi mapase ebefo na akosoro kakra tidiamu a ha nyina live on Facebook and Ahenkan FM no eye ensam dwuma onyankopon enam the shining star me the sana me friend no for Africa and the whole world waye ai ne wama ye kwan se yenso amfi animehu na eni hu adanse enkyire wiase se sabin praduasa enye broni pe ena nyansa woni trim ye nyansa nkremu do chiabrofo de no na bro no be yenti ena wiase amakoni edu to believe in yourself jiwudi na Abrempong bia e sha safe baby Apostle Kwadwo Safo still Odi-Ahenkan Kwame Yeboah eto da bia fi se kwasi broni nkwa na wa ben woni nyansa abroche nyame do radio agbanti akoko bia fine do baby the card ne bia dan baby the card and so air condition life in Ghana Taifa Junction Taifa Krum hwensenche ne Apostle Kwadwo Safo eye a wo hwe Ahenkan 93.3 FM Abrempong Anamomtuo Kwadwo Safo yo Abrempong na munya hui mu hwe esi emframa ebonyunyunyu medem chele wa ye onu ankasa ne de a ye de card ena ede so ne ye dudum no me so akire ma chenkwana na watch out kadum ena beguzo no KANTANKA ebogu mi hu se yo masu name si indi ze bia ngwa na ya rof omu misusu ezina oba mu akola bia emfam fie ntwo bia to you can't simple away mvranko case close. This is what the black man is capable of doing. Bibini and soma kese waye air conditioner ye de card any bie unya ne ba bia agira Abrempong Anamomtuo so life Apostle Kwadwo Safo still Odi-Ahenkan Kwame Yeboah me sa so amam ne meja wako mo ejadem KANTANKA we adishima ma yemama kwa baba Ahenkan 93.3 FM so achenkwana na menu bremu Odi-Ahenkan Kwame Yeboah enenso ye da ponda sanse dwumedi din da so ne Abrempong Anamomtuo adentino bi Abrempong say ensatie nyina enyepe ene wiase so atie bisa ene agro no unim bibia na wabisa penfa kato say enemdua so ena homa ehunu soro ode hyekrunkrun bi ye Ghana ni oya santini wagidin wiase nyina oyensoma kase na se wo bansu a ana wotese aboakoto obowa na yedwumadi se de de ani ntina twotworo bibira ba so kwamsifa kan mo agbo acheja komo danko akuabu amagramo enipa bia from a humble beginning onyamido madu baabi no ene ebo edipin wom na nei Ahenkan 93.3 FM yetira yeye ama yensa aka the shining star of Africa and the whole world at large. Idini say what in Gabriel when TV so bia wutira yeye emu ehye ne baabi pen ene die ye de na ba bedom ochiman ewo your super duper radio station 93.3 FM live on Facebook. Why en American SME Apostle Kwadwo Safo
Kantanka. We are a professor emeritus. The non-community went here. Now, why you seeing is believing. Hearing is also nice. Papa Wadaroma, Yamuakwa Bahin came from so. Eja, Medofo, Branham, the home won't come. Amen. Bigusua, more boy, Mema, Yatigana for say, or my best. That's right. Ajana 73 years and some Behu, I want to know about. Oh, no, then you may say. Because even because I don't know why why dance. I say, Nyankasa. Meduane ana mea menam. That's right. Ne medi ana medi atosode bia nso a efimi ho ana mo kan se anu ne se fruit no ne nyanso me na medua ma de nyina me nkoto de ye GMO de abrofo na nkasa ye genetic food no nyine bi na odie me bi kra da me ni enyo tie din no genetic modifier. Obi ana aye Monsanto anu akaka sa no mano afraframu a ebi okotwe sa nsuwi na okotwe na obeka fra no de nya buru obetwe na otwe na ka fra na onya carrot otwe na otwe sa no maye ana yanko fo so bohu dawuro ma wo mo ana ye todi ya de nko a memeni edase we within the yate ye mo frɛ nyina ye fefe ba yate na ye bompa se dakro nyame be me ye kwan na ye ni wahia na ya ben na waka ya bakosem kakra efa wabrabo me se kasa apostle Kwadwo Safo a Odi-Ahenkan FM hwan ene apostle Kwadwo Safo apostle ne de eye edin bia ankofo obi anyame asoma no okay ane sa apostle no na Kwadwo Safo ne de me ya santini kron me ma me ne papa nyina so na baabi a me ya wo me no a de kire me de wo me ana nyankontɔ etwa me ho hia rainbow awa santimem komikrom ne ko bisa kokuma se kra ne ko bisa aha kra da me di ma wo de etoy de nya se me gina ho na obɛbɔ me mrane na betoso na se wo danso sanete enum san satade kokɔ asante for friends enkra wo enti wo mo a de wode ya nim firi Cameroon ho a ne friend Safo no from Mesopotamia and obetwa Sudan bagie ho and on bagie sa Cameroon ho enti Cameroon ho no ho no friend say kotoko funuma and on nem sa no moko ya elibesi gonja do enti arenti na ya na yetimi frɛ me throw me nipa ban throw e ba chan kaminka ne so da gomba kotoko ere na da koma foko e kotoko de no de Safo na chi no da fa na ayama ana obewo mema mienu ne frɛ ambudu ni andani ahada me de botos me huri aba me ho ububa yanso yetime di firi ho beduru gonja ho no mbetana tere ya wo ye nto koto gonja ni bia osome asantini ye firi ho no a afi ye baaye no na de aka nya ye kwaye ena mu wuru asase ase a kopie ye ho adwuada nteni ase asantifo ni firi fom no enti wo mbaaye no mbetana ho ansa na nipa no obia kope bebe ote obia ande enyi ndoso nenu ada oba no so obabia ensema obatie no na tese ye nyina ye baako timimi aduana ura oja na de enti omo hu se yen yete sa ne se aduana no ni ye ne sa enyina ye ba ya kotoko e katwi kasa sei evse sa Safo na papa no anya fa na kan na omu nim no mpesa omu de mpapemu ba anya nyanso epesa ye kan sa bakosem papa no hye nyanso ka sha untumi hu hweda ti no obo ade ma mo matrase a che no sa se be mbo chiri ma sa na te ti Safo kantanka chipa ne asantemem yo santemi di hye sa
yefiri Cameroon kropa ne yefiri so no from Mesopotamia baabi na Israelfo no firi no enti Israelfo ne Mesopotamia all eno na ho enne se wo Iraq and wo Iran yeah ho na tu ye ne ani Iran no ene ayifo ni na asa abaji ho no udafono yo ho ani epem so anto no wo ba no de no abin yi enti otubi ko a ana odi beduru ho okay enti bra ya wo me no a ano matwa me ho sia no nam san sade kokko mu no nam se ane we de safo bebi wo ane de meto wo no okay aha nti okosum nya kromu a baabi asantefo ane twefo ne enzemafo nyina fi obi a ho no ofiri abusua bia ho no ofiri na mama busua asam no so okay kama chiro we fi ha na okotan ha we fi ha na okotan ha ene ya bakwa we da bakwa sama kase that's nice oh and ya de me to no and ya de me to mo no mo kwa ya no mo ka dem se me kwa ye na me se na me in the east you will achieve abuabu yensi ho nti me kwa Abrem de ensancha na na me ye de bibiri keke wow injo pani wadaro obu ne ni di mo emra nyankopon na de me kai ne se me di abosom ne ngotwe no ana mo hwa mi a no mu se me abosom bi ni maba ho no mfufu to ana mo di nkosi agu so ana ye di me kosi nso bi fe ne so nyam o mo di me kosi ano se me nko o mo be fe na mo ho na de na onyoma bi a wo ye ngina e kire o ma dwen ana asesen sasa so no se tete ho no de o munuma ne bosom ensu oba bi sana man ko anso man ka ho omo a so mbrofie na me to de dada misira me busa wo anuanom ka ho apart from nko oh yeah we me ka ho nsia tu na to so sen me na mtwato ka chire na o yensa ngina du ko wow and so me kose me ko ya adibia makasa be ye no wiase bia de yensa me kwa koda me koda sori ya pe na de krona be je jamani so okofa we na de ka ho a obenya we ma kofa nam de aka ho ne menya teja enfie be sen na wo hu se aduma chede we no memu a o start to ho anamo eno de me ba ha no so me ko ye adwuma ovako na fi kumasi bankran mete ha da bi o etare kra ne se vako de ai tema tama 1970 no ana ne afra ho se Kaza engineers de odi adwuma ba fa Kaza o Americani no mo ye wie na o mo de ma yan ya ban no ana beto di se Water River Authority na mi sumi adwuma ho contractors for me no Mpigiro and Salabi no me abrofo me Israelfo ana me na me adwuma wo Mpigiro endi ho na me wona me saba vako no da ko me wo adwuma mu a yan se bro ni ana ne adwuma no ya America ni e friend Italy no se wa ba frɛ me ana no so da bi nso okay metiwodin na mkata da bi adwuma no menye bio adwuma wo yididie no wo vako ho ade no mayo bone omanya mbone bia so ho entinam vako no ma o kai ni nyina anka dai me pia bonten a ana me ho se humse me yekurase ni na mo fa ho bebo me na betensem na ye no ma a wonso ebe mu ahoto na wako wanim to free vako no ana me befi temto a yense nteme me nyeso bi se ko bompa oba na so me nkan wasampa na me kan se ya tsetsera kona koye na nyame ne tumu nyame a wotie mu no obo ye bibi man ye yie
two free vacuum no one kusua adwuma no baby ase me kusua ka ya me kusua ti oh that na one kasa me be so say ichio school fa and ye tire waka engine yo ene de bi no na kane na ha hanso ebi ni ho na ha me nya no ma no we enti na enwanwa no enti me wo ho no na katam say me nkofo me nkofo mu a me nkɔ hwe esie anti here na me wo mu ni me hu ti me wo mu na me hu sa de bi futuru but we na me kan fagya no na yi guso na hade na me gya no guso a anhye am say ne ebetun ayeyi na mkɔtete na tikɔkɔ entwuma anam de ye de menna ne enoma no mu anam kɔtɔ crossover anu de ye no baabi omutumi de no ma adwenum ne no ma ye no am kɔtɔ bi anam de entwuma kɔkɔ no fa ho nyina afensa na mbenane anam me ye fidi e hu mframa browa enti me ye ne sa nyina wi na afensa na mbetwitwa dade no nkete nam de agu emu na manane me wi enso so a me won kofo a omo sene de adwumfo a omo sene ka ninje no na ho odere no enyina ne yiyi no esenesini ya hihye wie pe ne abena ne ye de no ne hwie gum an ya ye baabi a emframa fa an ya ye baabi etumi home an ya ye baabi ntokro nkete e fa water jacket ndim wie na mi yi a ene menya na ho de ni nyina te se engine a block ansa na me de koma fidie ni mu a ma ko bonu mutokro ntim me bokurukuru asei na me de ade sintamo circumference and religious asani me de we nyina eja na efiri hi na eba oh na nya na muka se bibia nso nyame ye ende no kure enti de o atimi mu no I am chefo as teacher na ba no ma ye nsa na me ya me de nhoma gusu a tese ma wo ya no ma boso kasa ti aka bi tanwe ajawajo de jadam de mi din ka ye no ni nyina oho kane no me 4 cylinder and am be 6 cylinder and am be V8 Ghana heya oh me kura ase ho mputa bra na be he eno ma na me se di na na de no ndeme bruni me fa bruni nya Odi-Ahenkan 93.3 FM the best in the east makasa ase oh mma mesua na be boae no no wa ko school ohun se me atetekwa sana tetekwa tetekwa odo dan sesi esisi bi bia no ye kan ji atetekwa no Davida kosuma anwuramum nso me santini nyame na mama hode ni nyansa me ko wurugum ni nyankopɔ bofu ya no nso ma ende ana kane no so obi siesie no ho a na ye nkwala ni edina tia o sha atade jan won table fo atade jan on na se me kasa keke minimu ye ntina obi sa me a sa na tie se ubisa me a sa enetie ene de my speechless me am quite is akukui abozo ko Joseph akma no atum se bam se ensema okana penofo se asemi dika utimi se nyankopɔ ehira papa no na wo hwɛ de nyame nam ne so eya se nka bibi man ne titi ne o man Ghana ke betie na so pam na de ntuma bɔ ne ntuma no a kenye se nka ebia ye wiawia epempuntui enka ye tesi kwantempon so ene ye kodadadada nanso penofo kɔ na ne ka se ache ne mui e de cha bebo nyina de ye kwa me aben no ye de ani abehu bi ye de asonso tie bi na wogidi se de owaso no obetie no afemu aba
Abrempong Anamomtuo live on Ahenkan 93.3 FM yintie no raw so retentive memory ne adwuma na wachi bi esi wo book ni pen so anu afa na watwerɛtwerɛ bi esan say empanifo sei ene eti o monkomo enye nkumu hu nkumu gengan bia emva hwe embrel ti 93.3 FM de ya base ye de Abrempong no bremo na yesua bi papa bi de efrem eja ye hwɛ de nyame namoso aya enwanwa enipa ntimi entiase na enuma onyame tumi na ye kina pintin se onyame bi ewo na wo ka se gidie uzuzu se oman Ghana gidie na ye ni ema ye ho ti ne ye ntimi nko ye ni mana anunum nyina de meka kiro se eye Kristosom sesei anse oni anu de onu oda da me no ono so na sa cho Bible de bayo so eni se megini dia enso no bebre fa wo mo ho anu mo de noa ani enso nyina ento hwe enso bebrebe ebinu kra de wo mo rugum agro aye de kasa no aka se duro ha mo be kasa fo na honkonkron no ba mo so a mo betumi ayiyedi na basa honkonkron na ba mo so de ohini biu nyankata mo wo ya honkonkron wo ho no ya honkonkron na mo akoma mu de ebu fo se ba no a obi beka se oh papa we so ye you entimi nso betimi aye de me pense wo nso kase meko ye bia na mo so beka no me radio so kama ni beti nese ja se di papa ti mabobra akona nimu an obeko na chi ejo no ane so mo se nya me no obo no se me bo ti se mi suban so ane me mesa so owie no ni fiada no ane ono okọ so okọ home no home da ya memre da sa yi mi mfi no de bo oba adenti na okọ pakrante a ayi se otutu ana usu na fidie na nka se akante bra na mkoyo ana ushia oba na nka se besenam no nkoda oba yiyew oni mie ayi so ka se uhu fe pa o hwe o hwe se wonim na hwe woni aba ya uhu twase anyanyam bia no obi aka cho se uhu ofese da basi onse ejawe do me live pa dia watiase na mafo dia watiase be wade be fa bia no e adoma chene Kristo na dia chene Nyankopon e na dia che no ogifu ni nsema enyeyi eja enchirementi ene adusu aye fresu nchenti pese me busa asem we se obeka se no nipa wotimi ye wei de na se ne humasua ekoni mu pa o me sira me busa wo humasua te se me a patwa onia me kwani na Kumasi Technical School anam de pe mi hia BBD Jaman for university ya jawan ko bi me de kwai adai na de mi ko sua no ho no ya de nsa na ye na me ko hwe na nkonya na mbaka go we sra na msa batrasia mfa so be na oso aso amaso sanity ani obaha aloyafo ayefo doctors no cry be obebere keke ani omo ye school na nkasa ya omo so omo ye so omo kura PhD ani so bebere keke na mahwehwe o ka na maka se wo obi na kire wo me de o tell me ne boss ro ni asase amen makora ba ko a o ha e fa no boachi ono so sa okura PhD matter, but you can never create an arthritis. What you here? I'm still so close to go. Obetumi akonya obetumi aye, we obetumi aye. Na dia home untimenye. Me bra hobe kobwase. Ma bonsu am nsu aba. Ana ma bonam ne gumu. Ko boase na ko bi so bia. Bi secret of ni bia. Opodo be ko ho. Na hon so kore. Enam de Livington na moja wom. Uko ho na bomidin. Na de to nwompe na mane di wachi nsomunam no ade wo di remote ya chicho me fa hwe nye na de ne ko bodi so mo na enam ne ba na enam no ha na ye apotoko Joseph mo
Ani nso so ha na ye. Apostle Kwadwo. Okwa ombeka ni ase. Omo tuntu so mo pensu, omo nya. Nso mo twa me. Sima bese ena akonu. Anche na boba na ho no na paipo no mo nyire adwane. Eho ne nso na firi mu aba. E de besi sane mfie nwotwe ekononku. Adisuenti uye nyankom ade bia na. Dabi mi mete me ho. Baby a frɛ hɔ sɛ empota no ana boase me somasam sɛ kɔyɛ wei ma me ɛnti na ba no maka sɛ nkɔkoto obi asɛma no mfa ne nsa ntoo so woyɛ nyame gitum na hwɛ sɛ nyame no wobɛdi nkita hɔ anaasɛ ɔne ɔnni nkɔkyere kɔm na ayɛ mu mmɛkuro nya no korɛ ɔpa waasɔ ho hwɛ nakasa urade obo miye na me na menhu ana makone na ma se mpasa beye de Kwadwo Safo eye kakra na me de bo me bra na no ma no ma bi o ha afisa minum nsa minum sigaleti mimpie menya hwe so betumi a se o so hu so we kase woni nyame bi nenam na nyame bi wo mu ahaya wisi abonten ha kra obi ehumida nko baby ya hunsa me kwa am me kase no ebi a me ko mikrum makɔhwɛ omu se afin kwa me montoma apem ani ahanson 1700 ade che oh me che tumasefo nyina ani babia ani hospitals babia wo mu awo a okokofo dia ya wo ntumi nyi wo me ko yi nipa dunu ana me sako prisons me ko yi nipa dunu afia ade no sana me metie eya minimisa wakoma so ade ne se oman Ghana nyame de obeduem na oya santini no ebe fifiri na ye krabehwe na emu nipa atime nya mpempenso obi aduru won Abrempong na moto dwumadie su no ususu se ekwan ben ene mranche ne mabawa ye fasoa ye yedie ne beba mo se ye fa de mimi kan so aje broni adi broni nso wo ye krom ha ana ye pam so nko ne krom so hu ana mo twro ade a ye mfentre ye ma kalkalo krata ehwe so kire nkola na de sa on na twro de to ha emwa ye ho oh na bo na ahwe abrabo Indika yan kwa ben nke mfa so nche mofa na de on say 1950 na Ghana kra nya independent oh da sabre no ye was ye say ne ye be natural study obakwa akotudua ne e de aba ne aka che so hwehwem mama breso no yes as friend it no aka say we no ni hini no ay stems the chat talk ase no a taproot ne honam say no a pin na you say no ne ma no a branches ana the sisi so no a leaves and say we twi enso na we twi enso a emo be say no so ko no ngotwe no na noa na sa de ama dua no wi enso a ye me ekofo mu kodo na wo no ba be kese pa no wo sa de ba eno nso so ni ama mas ye wi a ni akochiri osanko bi caterpillar na ye na ba ese mo nye fanfanto butterfly na ye so na e pai be butterfly ento de ba na ye akyere ne de asade mu na odi enso kakra pete so na de anwa de agu ase ebedi na otwe miensa no ko bia na ye butterfly na se wa ya ade anu nene sanketenkete we nu a na ye nketenkete wo ye breso no ana anom de PhD ana si ejai aye di tue ho no a ye nsase epese boa ye man a aye se yusu hye se ye di nyamene de ma bibi man no a ne yete hadada sankofa uwi a ono oba ha no o de brazman edi nanim ana guitar no yenso ye wa ha ye bokete fritete
fitete tubo kete no anu no more friends talking drums yeah and to be said na chechro wo a no say and the sanity there ye asoro form penimfo no ye mobi ani ato atwene ndo ba anakete dia mo de ye dai me guru kete asa say oh yesu say wo de wo ye bosom sem mo enso efritete teja chese wo kan kusi say practical life say nipa de nsane ni nyansa be bibi mo de make nyina ni but emrante ni bi susu say ene wiase die say wan ko school a ya de we hwenye eno tusu mi say oh wo mo no mu gide kire mo sa school no bi say aha omo akwa yo PhD no mu ni professor sakasa no ada no mutumi ye unemployment graduate sa now so mo tire ye yini ha ana ko fo bi besua abedua Malaysia if you say ye huntum ana ngoma na yesua no a atro ne akenka just reading right ana no di tunu yeni so wadwapade bebrebi ekua mo ayen adansie enji eja brantie bi a owie upon say university say polytechnic wo wabrabo yi obetima hweso say de papa yi kan wahenkan famidie pese me di mo ho gikuam kua betima nipa di ye wabrabo se o pese wo ye ni ye a hwemi oba kaswa me ye aduan papa that's organic food ana me amede na tekoko egu asase nani nam den so aka ho afra nam de wenim besene ko hwe enome ho nenso no nya no we say ne amafo do use gas me ko kumasi sawmills makofa enso no mo machine ide ase no na say ndey o fertilizer ani na tekoko no ana ye de fertilizer gunuane ase di ne fofo sa sa enye ese Kwadwo mfa me wo asase amadua so koko na sa koko no afe ba ko no medua empim aduowotwe enum empim aduowotwe enum 85,000 seedlings yes amene fifi amadua no so me de tatakwase nkoa me mpe omudi ka so omudi ya na enfo oh na momo breso mo koko e wo sisi ya ane omo twa yen de ni nyina gu ayetatakwase no mfie duonu numni sabo funu se na ye papa ntimi ko chinchi na fomu ana mu se dua ba ko na me ni simu ana mato anam dia ya na fi enu so me dua aduosia enum mpim aduosia enum Abrempong Anamomtuo Odi-Ahenkan 93.3 FM and de yasuma ye de papa so far think papa we any penny kese a yensa kan we dwumadi so a oyensroma kese ema wiase nyina na me de menyanka edamu ni nyina me ne bebo nkobo na enso se be period as de fudu pe yemfa mobra enso no na maye din kakra because intense se papa penny obobra bi sei obebie wapon de ato se sebe bia ogi wa hoho mpanifo me abofrei mene me dome ba yemfie nikosua enkonkohwe yekọ yenso yehu se nyoma ayo wo nyina ne yese wa na waye sa edem nyoma ne nyoma mehu me yemeje me prawo no no kwese na aye oh na me akonye kresi ha si anu me ye France na ade a yenye ba de ba ne sebo no ene kraman ene aponche ene siso makonye bia meteso bia ene siso na we na we nim ho me be kwakwa mo yi nya di no abeso no hu se ye ni agro ha we de se ntoma wo hu de maye ka no mu be hu oh ye mo te se ya na akonya de se we de tre na so fitin ya we de agbo hu wapempam se de otie na we wa kapinta ni o na de me metie no ante na aba me ka tell se me ka se me ya de no a na me katamani a me hu na mbeye na me anso temi de chemu a kakra na kata hu ni me hi na kata hu ni me hi
oba me ho a me wo fidi am dia ye jolomi machines ma ye ni nyina bi oh me eja wo Abrempong de ne nso atia bisa na gro me de me nkomotwe ebe wi ya ne san de mpese busa one se abraba kwantuem anyame adwo tata do bedu mfinhye aduoso miensen abrante bi tio ababa wa bi tio obi hwe wo so a akwantuo no obre wo kwam nkokohwi ase owom nti so bi tio a edin se Newtown na mko ye ya samnim se mo de we be ba kam de nka ma mko Newtown kitwa bi se aha na mo me ma me sara ona bo aha na mo wo mo nyina aya Kwadwo Safo Minister for Gender MP for Domi Kwabi me ba no e na afian mu na wo no ha na mo na se na form sa oh nyempa enyina na oda so na wo hosisi a adan kitwa bi anso me no mo na mo a makasa me nyese na mti o nyinia ento obi a onim se nyinia bia no on tiase ni baabi a wotie ana baabi a ufre baabi oda wa ankasa opa mon kan san nkofo no mo ma mo ho kwan jobi betima tena akurase abobra adiye o hone afa na Abrempong se mi fere kurase na ba oyiwa so fra kurase nti na wo se o kechi na wadwin na ma o kechi me pese o ya ko skru ya ko druse na wa han da no tio ani wasiesie mu na bi refi se otuaka Odi-Ahenkan 93.3 FM, the best in the east. Anamomtuo se mi free baabi a me han ketewa yi a me ko simi de wa dwan de nam no me ma dwan me de nam me fra nam ko si bi wa de nta ato aso miensa wie nam mba ha de na so ba nam tada ho na me don concrete na me sa hwe pran mu on kasa bia ene be benya me de wadu sa sumo ho nyakwa heda me si ubekuma se a oni beje hotai ebrenia dade enti se wo hwe o my Ghana enya mfinhye aduosia ekoya Ghana ibedu baabi apese edu no ye mfen sorry ohun se ye kase ye boya no ni ayiro ho a ebedu nemo se be ya me sese madwene wo obeso so adwene se opeso pia Ghana na Ghana ye yie chei abibimam nya no ma ba ha besua me ha wo nyina ni tinke yenya buta bi nsi eni so sa na yenkonkon ni yenkonkon onpa o nane adesua no de emieken from brofo wese no oh na san de enya hwe obi kasa eno mpo kọ na akoto no hwa na wo ka na wanka so se enkoyi mate se okwodo obi kana wese atimi se nyede enkoyi ebrenia da agenti aha ena yebesere ye papa na yede enkomodwetwe esi na mogidie se osaba me yakwan biem na yeba benya enough time na yetimi address ko o na brabo mu nsem de watimi ayo eni said opese Ghana efefe ekokodu Odi-Ahenkan 93.3 FM so bijama bedwoko anem na mada Apostle Kwadwo Safo the shining star of Africa makoma nyankopon edi adom abibiman eni ewiase nyina ase se mpo oma ye kwan se ne nananom yenso emra ne nase na nkomo bi akire adweno ye ma ameka ti se wutie Ahenkan 93.3 FM makacho se radio first ye tell the guys DJ do obonyom atwam ti radio ti content fabitu kotodwem fabitu trim ne oma papa na fa bobra sasle kwen ne me ye guy ne those kind of things amuti emwa chocho nyoma sei anu wakacho se ba bia wo bia no upa akase me pese me tisa poso Kwadwo Safo ji ohudi na hye bibia se unru ho a onumpo yenso ma odam sronko kra no obre yansa enso ogina pintin obo no so no ene oyo Abrempong kese o wiase nyina medin di achenkwana na menu bremu Odi-Ahenkan Kwame Yeboah, host of the best radio content in Ghana today, Abrempong Anamomtuo. Papa, nyaminshira wo. Nso nyaminshira. Na se papa. Da se papa. So sa me yakwan biem so. Oh, ade akwan de se bi da. Da se. Nti monu ndum no. Nyaminshira. Amen. Thank you. You're welcome.
me maka kyerɛ me ho sɛ daakye mɛyɛ nipa titiw mɛyere me ho abɔbra pa ayɛ bibi sonko abɛyɛ Abrempong daakye na wɔn so mo akwada wonyini obeto kan wanama no obisa kwababo enti tie Abrempong Anamomtuo ye dwumadi a yede aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah ani nipa titi nipa kase a do ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kase abeye Abrempong enti hye so eye ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe Odi-Ahenkan Kwame Yeboah akwada yeso wa hunu ne nsa hohoro nti wone mpanifo to nsa dedie no wono no wotena dwam Abrempong ye nipa kase wobeba abaye Abrempong kai eye ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi anwumre no nwotwe Eti anei enhwemu ayeye ai Odi-Ahenkan Kwame Yeboah kila abubonua enhwemu ayeye ne se owura apostle doctor Kwadwo Safo KANTANKA wayire ne ho onye ntimi adekere no ene wabeda ne wiase enyina shining star enti ayamodimbo eno akaye no ayamodimbo abrabo no umwani ya din a obefam anya duro dabi na wo Facebook no wese radio mu KANTANKA Ahenkan you are too much. This is fee of the fee clothing at Achim Abnase yada say Nana Makaswa ono dia secure and odia me wo enya do modimbo esi KANTANKA sika no wasi nya duro aya modimbo Kwame Sambos wasi please viewers yate was a good program Prince Odei as may God of this man change my life for good amen yada say Ibrahim Awa Odi-Ahenkan Kwame Yeboah you are too much Afia guy Odine hunyan kwada amen evangelist Odi you are brutal God bless you all from Achim Esem Onyantomano hey yaba woso ya Kofi Thomas Ghana we have to make him president and one wakano and nim dia ni nyansa nya media dum se tam no ofa bi nsum ye ne Frank Kwesan was it good evening you are really doing a good job may the good Lord continue to bless you I love Apostle Kwadwo Safo KANTANKA from Asukwa Asamankase bam Madimba Kwame Peter I really love this program it is helping with the youth to work harder God bless you Odi-Ahenkan if you work so hard in it you can be what you wanna be if you say hi I'm Davis watching you live from Achimoda community says Abuzigi you are too much. We thank you for such wonderful and marvelous program. Keep it up. Continue to advise and motivate us for a better living. Prince Answer, I'm watching you live
Inside Achiasi, good job. Nana Kwasi, oh my lovely brother, I'm watching you live from Switzerland. Ah, okay, Ate, Nana Kwasi, Switzerland to say, aye. Pakofi, great. Achima Wabo, good job. Done. Yeah, that's it. Joyce Enim on the Obachiayan, Yati Bossaba Jackie. As Reverend Bossaba in touch with Abozigi. Obi Dumbie, Kwasi Prince. Watching you live from Presbyterian Church inside Achim Swadro Yati Nana Kwame. I'm watching you live from Accra, Cantamanto. Please tell Apostle to do small cars so that we can use it as Uber Yati. Apostle Atiwa obey mo so no mo dia dia mamo. Wa ya gasi yankwa. Na Kritika say good evening I can FM. Kritika Yati Abozigi Zigi wewe. Aya message ni ya chao. Aya chao. Sansa na openya na bonkomo yi. Ah. Bright Ampong Reku. I said, God bless you all. Matthew Ajari. Atsimkwanana. God bless you. I can affirm you are the best among the rest. Yadase. Kwadwo Safo. KANTANKA to the world. Hashtag, I don't know. Now, says girls who by the what was it? Yate, would you ready? Yeah, more. I am more as I bring you. And to submit me a bamubi. I will submit me a bar. Opinion again was your funeral. I did a bra and someone who can to Akuma Proso 0201 944 485 0554 820-910 0554-820-910. My for the time I'm more joining you. May be a gas free. Ah. Obanyana ne yankwai. Oh. I see. Amen. Amen. Yes, yeah, that's it. Urana Ningamishra. Mama, do not know Dini Baby Agazafri. Yo, I just did a dunya chamber. Obangini and Guay. Yo, I just Odi-Ahenkan Kwame Yeboah at the Papa. Amen. Because Jumedia ordered by a way of criminal. The boy and Papa. Now, boy. No question. Yes, I make an answer. The Odi-Ahenkan president and Kawom. I catch a man who had a better be a falla. No, what can you say? Because in Fenwa, Wapa, President Habako. Now, sir, Papa, we find, say, Papa, yet, yes, I stand on until you man not some Melbourne Guma. Canana, open chilling. I did hear sorry, you knew my name to my head. Crana come to Balu yet. Now, but no, be no shop. Nothing. We Balu Guna, Ottawa.
Again, yes, can I go to Esika oyene. Nana. Yami should be in kind. Yate, yadana say. Yadana say. Mama Jane, you know, didn't be a free. Obenyi wa daru mayam kwai. Ami o, ame. Enkechi. Hello. Open mama ya Joso yanko. Mama Regina yanko. Papa na nkomo na tosu mo pa. Na mistress nkomo mpeni mu ano no so na sinu mie kompe na ketia. E wo Ghana ha no mo. Nenka ntiri man ye binya ne yenko sua dwuma ni bi amadache. Okoja yenya. Ghana yantra ho sa ne yetinya bobra. Mo eno na waka no eno na waka nyame enhira o mamo ajo na anwumre odi ni ma bi agasa free. Na abomu ya de ya de nyame ase ya nkoi abaso de me ankasa me MP pa de mama me afabi atum koto bi yes na morning na adwen me nim se bia sabio ka fra che man ko school enu achi bia me ame na fa no mo ko school na me ame nim de ko na me na bibi nti benti na ko enu achi ama mo sai tuma wenya mo ye na ankasa ma me ankasa me so me wo vim bi wo me mu se e ko so a me so ba ko so mo ana ma de benti because me survival and you know bia na say go be school or be ka say o di school ni be ye da e wo achen and e wo fie so ayi bi wo no ma o de show ho a it me wow money nyame yana sibebre usubetimi abamu ebi ene yene apostle doctor 1944 485 mama ajo na nwumre udin ni be bia gasa free tuma santana mudu Obanyini adaru ma yankoi. By your papa na kan wo. Which means ono ayi to me spirit na ba yi ti o say ye chibe na no bo aye ana umurka. O say your spirit. Say nyame asem bi wo wotie ni ya. Wo si nyankopon say mabomu sem suban ne meseso. Enti mimi hu say that motivation sa asem no. Bia na so de no enye sa na nyame hye no ba wo ye no ekwan so nkusu bi na bia wo momu na wo ma wani ma ho so ba wo di abozigi ni be gana ti wai obia ne kwan a nyame afa so asiesie ne de ama no gise wo ka se wo mpese obehwehwe wo de ana mpese wo de de be ya adwuma no se wo beto wonum na school na na bia di wura mu tu de school na wo wadwuma te bia na wadi mama wadaro ma yankoi yo me pa cha no ba ka sae no papa no ye nyame o ye nyame yanka yeso ye ni pa kesa kwa pa se ye na na me yo papa o ye nyame yanka sa yesu bi no be fi be dia bo bra wo no pa to ma tem wona de fa to na ka de yesu bi e fi from ma ana sai bi se le tra kwa no ma ka tanke nam nya yesu o mam nya mami ada ntina ada na wa hunu ada no wo ye nyame yankasa wo ma wo chemeno wo mo nda nkan chemena o baba ka ni mu asama sero ti ewe ya Ghana nyankopon ana
Hey. You can't just Ghana, you know, you have to not have a win. Women got the Ghana, you have to live a fact. Yes, to be in whatever. Yes, what you saw, no, that's what am I yate? Ah, yate. Actually, yen. Ah, papa so dear. Papa dear, when you huni your baba can on just add do ya dear. Yate. Yeah, that's it. Cause what you been Odi and himself sorry, ma me for free. Mama join and you know didn't maybe I can say free. Open you didn't young quay. About Dinaba. Then I learned for visiting, you know, on the KANTANKA, it's or Nanka, Mabua, everywhere black. Then I Amen. Ya dasi be brave. Enchani ya sorry. Na on se fiada so de sorry ha. DJ Toxic. Wa be PM ofianum all the way from Peace FM. Wa be PM ti ya sorry ane no so de nsa no de na ba be so de amamo. Ya mo adwo na nimre odi na be agaza free. Hello. Hey. Kafra. Anti encha ya sorry 02019448 0201944485 and 0554820910 enya frefre ba ko mienu miensa bi kan ho na afi ni ye de asini ya dani mu e de ama DJ Toxic na onse fiada ni dru say dia papa no ma bibiri no de ba beto so e de ama na mom kan na no se interviews ahodo ya ye nyina papa edie aba beduru ewe ha ya gide ato ha enti se wo so upebi na we wa wo hono ma no abo na wutie na no no eboaw tutumirika bra ahenka fiduam ya no ya fatati Ghana cedis pe fabra na yemfa ebi engu ahoma so emfa mawo obetimi so do pen drive no so e de abesa free hello patom ka kama de sem ka free atimoda atimoda fo ho ye me pacha obi aho ye ye de jana se wadaro ma yenkoi pacha Odi-Ahenkan nyamisra me pa amen na dream pa amen yeah adia penifo na oyiva ipo ba on and somewhere almost time I am mood ati me pacha ka Odi-Ahenkan se na sa on san ko KANTANKA obi no san fa afutuo ni samle no mebie suni bi oda na ye mani nya bi nko nyamisra Ahenkan fo nyina yate yeda say bye papa dia sa be suma no hobiem dia dia asibia ye die ya sa fa papa ma nkomo na mi se papa ni anwie komla wie mamu ajo na nyimna odi ma bia gaza free patom ka se fra tum kwantana e fra me amuaku opanyina amuaku adawro ma yankoi patom papa ne die ni ni ma wo ye de ka si die kira ka du se Ghana kan ni problem kra je ti ni na na mo achi ni tiri nta mo ka ne si tie be ya ma amen yada sibebre nti se de na meka no open ni bi na wa wo no ma wa bo atie we video ti mo Facebook mu ti mi se mo hwe mani so ya gani feed gadochi na mo bo mani akoma nti wo ba we bia TV obetimi da ko hwem na so watimi ahwe na timi abo ma adwo na ni mre odi ni ba bia gaza free open you down my yankoi amen the program or the abe just say program etwe nipa adwen eba say the whole year why munkwana na motumi ayesa program every Friday yeah me radio die krana so me do Ahenkan every weekend yeah radio do Ahenkan from Friday to Monday. Amen. Yana the days na kana so. Senior utumi Abrempong for 32 for between anyone eko kasa ema omochiro
Amen. Na ye papa nso na menhyira. Amen. Na mesere se Ghana aban. Ontumi mu papa no. Amen. Na medwuma ya o ye. Entumi entumpon kese. Ekwa sem. Entumpuntu de so a etu. Na Ghana aban so emwa no. Ontumi entu mpon kese na emwa ga. Yeah, that's it. Ghana ye yaro. Yada say nyame enhyira bebre papa di ese do bi ka no no ma won nche papa hey mama aje na nyimre odin bia kasa free obanyin wa daro ma odin no odaro ma yen kwai also papa the way obi obe oda onya obi stage more ni ho enso o tini esin ka yem tani so ya me memma no nsase o religious akapapa ye di duma adabo ayo ne kwasem ye sha na wawu ni ye na papa ya